barangije kumwica. Yaratwigishije nta mpuhwe twashyizemo, natwe iyo bamuduha twari kwikorera akana kamukurikira. Ubuvugizi ku baturage n'ubukangurambaga byose bigamije iterambere ry'umuturage. Kwiye kugaragarira buri wese ko tutabyemera iyo ujenjeka iyo uraho, ndetse rimwe bigasa nkaho kuri bamwe bisa nkaho ari ibintu byemewe, ntabwo ari byo. Iyi ni isaha y'amakuru agezweho aka kanya kuri BNB Kigali FM. Abasoje mbifurije umugoroba mwiza saa 12 zirenzeho iminota 23 muri studio zacu itariki 12 z'ukwezi kwa 12 2024. Nitwa Asmani Twahirwa, mugiye kubana muri aya makuru ku buryo bw'incamake. Jean Paul Hagenimana agiye kumfasha ku buhanga bw'amajwi, mu gihe Emi agiye kumfasha ku buhanga bw'amashusho. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko amateka mabi mu butabera ariyo yegejeje abanyarwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi. Yemeza ko ibyabaye bitazasubira, ahubwo abazashaka gusubiza abanyarwanda muri ibyo bihe bazagongana n'amategeko, bitaba ibyo hagakora izindi mbaraga. Ibi umukuru w'igihugu yabigarutseho kuri uyu wa kane tariki 12 z'ukwezi kwa 12 2024 mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ku Kimihurura, ubwo yakiraga indahiro za perezida w'urukiko rw'ikirenga Domitire Mukantaganzwa n'iya vice perezida w'urukiko rw'ikirenga Alphonse Hitiyaremye. N'umuhango witabiriwe n'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu, abagize inteko ishinga amategeko, inshuti n'abavandimwe babari bagiye kurahira ndetse n'abandi. Perezida Kagame yibukije ko ubutabera mu Rwanda bwagenze nabi mu myaka myinshi, ibyaje no kugeza ku macakubiri yagejeje u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko kandi aho u Rwanda rugeze uyu munsi ngo naho kwishimira. Umukuru w'igihugu yashimangiye ko ubundi icyifuzo cy'u Rwanda atari ukugira abaturage basumbana mu mategeko, kandi ibyo bikagerwaho binyuze mu butabera butajegajega. Ndagira ngo rwose bibe byagarukira aho ngaho ko abantu duharanira kubana neza, kuko twese turi ibiremwa, turareshya. Kureshya mvuga ni mu burenganzira umuntu wese afite, ntawe usumba undi mu burenganzira. Ni ku butabera bwacu rero bukwiriye kubidufashamo. Cyo mugira ngo bikwiriye kugarukira aho ngaho. Sinifuza ko ubutabera bwananirwa kuduha ibyo, hakagomba gukoreshwa ubundi buryo. Nta buryo bundi bukwiriye kuba ubundi busimbura ubutabera. Ariko aho ubutabera butari, aho budakoze, ibindi birakorwa. Yakomeje asobanura ko mu Rwanda rwo hambere abanyarwanda bose batahawe ubutabera mu buryo bungana, ibyaje no kuviramo bamwe kwimwa uburenganzira bwo kubaho. Ashimangira ko ibyo bitazongera ukundi mu Rwanda yifuza. Ibyo bigomba guhagarara. Kwica abantu babuze amateka n'ubundi kuva igihe cyose, banabuze n'ubuzima. Hakaba hariho na politiki yaganisha aho ngaho, ishaka kugirira abantu abarokotse, kubagirira nabi, kubasanga mu mago yabo bakabica. Amategeko agomba gukora, nadakora hazakora ibindi. Ibyo kandi ndabyatuye, nababwiye buri wese anyumve, bigomba guhagarara. Perezida Paul Kagame yasobanuye ko yaba abanyarwanda bari mu mahanga n'amahanga muri rusange ashaka gukerensa ubutabera bw'u Rwanda, bose nta rwaho bakwiriye guhabwa ku gihugu nk'u Rwanda gitumbereye iterambere. Tukiri mu makuru ajyanye n'ubutabera, ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane Domitire Mukantaganzwa warahiriye inshingano za perezida w'urukiko rw'ikirenga, yahererekanyije ububasha na Dr Faustin Nteziryayo asimbuye kuri uwo mwanya. N'umuhango wabereye ku cyicaro cy'urukiko rw'ikirenga, witabirwa n'abacamanza bo mu rukiko rw'ikirenga, abo mu rukiko rukuru ndetse n'abayobozi bo mu zindi nkiko.
abagabo barindwi bo mu murenge wa Giti mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru nibo byamenyekanye ko batawe muri yombi mu byumweru bibiri bishize bakekwaho gusambanya abana b'abakobwa bane batujuje imyaka y'ubukure. Amakuru yitabwa muri yombi ry'aba bagabo yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Giti Bangirana Jean-Marie Vianney wavuze ko byaturutse ku gisa n'umukwabu wakozwe mu minsi ishize binyuze mu bukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'irikorerwa abana. Mu murenge wa Giti harabarurwa abakobwa 36 batewe inda z'imburagihe bamenyekanye mu cyumweru cyahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'irikorerwa abana. Mu makuru ajyanye n'imiyoborere, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rihuza inzego z'ibanze n'umujyi wa Kigali Rariga Habimana Dominique yatangaje ko kugeza ubu mu Rwanda ku rwego rw'inzego z'ibanze hari ibibazo bituma zidatanga umusanzu wazo mu kugera ku ntego z'iterambere rirambye zizwi nka SDGs. Ibi yabigarutseho kuri uyu wa gatatu mu mahugurwa agamije gufasha inzego z'ibanze gusobanukirwa intego z'iterambere rirambye no kumva uruhare rwabo mu kuzishyira mu bikorwa. Ibibazo yagaragaje birimo imikorere itaranozwa mu bijyanye no kwegereza ubuyobozi abaturage, kudahuza ibikorwa hagati y'inzego zitandukanye, ibura ry'amikoro, kutagira amakuru ahagije kandi yizewe ndetse n'ubushobozi buke mu nzego z'ibanze. Avuze ibi ngibi mu gihe Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edward Ngirente aherutse kuvuga ko ikibazo cy'abayobozi b'inzego z'ibanze by'umwihariko ibijyanye n'imibereho yabo bizwi, ariko hataraboneka ubushobozi bwo kongera umushahara bahabwa ku kwezi w'ibihumbi 77 by'amafaranga y'u Rwanda ahabwa bamwe mu bayobozi b'utugari. Hari mu kiganiro aheruka kugirana n'itangazamakuru. Ikibazo turakize nk'uko tuzi ikindi ikibazo muri rusange, abantu bamwe sectors zimwe nyine zivuga atari ko wenda dukeneye ko mutwongerera ubushobozi, haravuga dukeneye ko muduha ipikipiki ubuzima bworohe, haravuga dukeneye ko muduha amagare ko ndi umujyanama w'ubuhinzi, gitifu agarimo ati nkeneye ko umushahara wanjye wiyongera, undi ati nkeneye moto. Mu by'ukuri tubira muri context y'abakozi ba leta muri rusange. Kubura gitifu akagari n'umukozi wa leta nko kandi umukozi wa leta w'umwarimu w'umugoronome ushinzwe amamaza buhinzi ushinzwe ubuzima, tubirebera hamwe. Ariko impungenge ngira ngo mbamare nuko ibibazo bihangayikishije abaturage natwe nka leta biduhangayikishije. Rimwe na rimwe ntitubone igisubizo uwo munsi kubera ko ibisubizo byinshi nyine urareba igihugu cyose, urareba ubushobozi bw'igihugu, ariko twemera ko yagize ikiboneka gituma tugira icyo dukemurira abaturage tugenda tubikora. Nta sector nimwe tutareba tubirebera hamwe, tugenda tureba uko ubushobozi bw'igihugu bungana kandi nzi ko mwese mu byumva. Hanze y'imbibi z'u Rwanda muri Nigeria abasirikari 10 bo muri icyo gihugu bahitanywe n'igitero cy'iterabwoba cyagabwe ku mupaka wa Nigeria na Burkina Faso kuri uyu wa gatatu. Ni igitero cyasize abandi 7 ari inkomere. Ikindi kandi kije gikurikira ikindi cyagabwe n'abantu bitwaje intwaro bari ku mapikipiki mu gace ka Petel Kole, cyasize 26 muri abo barwanyi bahaguye nk'uko igisirikare cya Nigeria cyabitangaje. Nigeria yibasiwe n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro kuva mu kwezi kwa karindwi ko mu mwaka wa 2023 ubwo ubutegetsi bwa Mohamed Bazoum bwahirikwaga. Ibyinshi muri ibi bitero bifitanye isano n'imitwe y'iterabwoba ya Al-Qaeda ndetse n'uwitwa Daesh. Twerekeje ku musozo w'aya makuru, mbashimira cyane mwe twayabanyemo. Indi sango y'amakuru ku buryo bw'incamake ku munsi w'ejo 2:00 zuzuye. Jye mwabanye kuri mikoro nitwa Asumani Twahirwa, ariko kandi Jean Paul Hagenimana yamfashije ku buhanga bw'amajwi mu gihe Emi yararimo amfasha ku buhanga bw'amashusho.